Hejuru kunote kashara uzima jikumeke bendera Dikayo come fantasy I'll be a ninja You're sexy ninja Sisabora kota niwa pesana mulero wana Geta semera Lamu yenzita Wali woba hustler Get the people Wabula woba musibe njege Oriative na kwachiro makuru agacenshire amazina Mbabazi Charity kandi rizoba norwa kabiri hebrono bibiri byo kwa mukaga 2026 ntija kwisiyaho ebijamto gwa makuru kandi kundagarce ja kwisiyaho makuru agacenshire umbwijire Emitwe y'amakuru ne kushikibwaho vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Omgacenshire cireci abaramaji 2023 kurwo muri Kitabi baramajira bushenya hakerezi ya St Kagwa kwishikirizo kuramaga kwabo kwa buri mwaka. Okushijuma ba minister kwa hendera anano mwene bo barebeka omukachiko kishenjerera izoba omuri Kampala. Ebyo kwerinda Ebola bitiriya higuru abeji abarukuruga Kongo barukushomera mu Uganda tibikirizibwe okutaho muri Kisoro. We are not allowing the Congolese coming here. Emitwe y'amakuru yabane kushikibwaho. Blended pure vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Mbabazi Charity kandagana makuru agacenshire umbwijire bwanyuma y'ikigwerezi c'endwari ya Ebola kutegansi hangano kuremesa okujaguza ecana mugongo abaramaji baruka 2023 kurwo mu parish ya Kitabi home district ya Bushenyi baharamajira omuri Bushenyi abo kushabire ikigwerezi eci no kwishirizo kuramaga kwabo okwa buri mwaka okwana mugongo. Abaramaji 223 kurwo mu parish ya Kitabi babanza no kushaba okwetororo mu Bushenyi kurabaha parish ya St Kagwa ahabwa Ebola kubaremesa kuramaga kuzana mugongo ahi mukuru wa polisi y'ecanga ca Bushenyi yabarabura kujaguza kwa nyencha kare. Tetugenda kujaguza Mother's Day celebrations enamugongo olw'ekirwadde ky'Ebola. Ekirwadde ky'Ebola kisuubirwa okubeera mu districts ezimu era message gye tulina nti kati abantu bagenda kujaguza Mother's Day celebrations ku church zaabwe mu districts zaabwe, naye wewa bagenda kujaguza mu districts mu church zaabwe balina okunaaba engalo, balina okukozesa sanitizers. Twalekera okukuza seminary akwata Kantunda Kabumbire
ashara twaza bushenyi ubwati tuyo mu kuhendera oramugo rwitu ahari kitabibarisha kandi twesiga ngwabwe ishara zitu munonga turiyo nshabira endwari je Ebola goranga tugerere mbabazi ibasekurwa mu yanga yitu no munsi yone abo kube tuzibire cyangwa kuzana mugongo Ebola iriyo ino social distance kandi tugendera amateka nita karomura twe tuziga polisi anakaho akerezi kajangwa mwemera kubi wegarukokwe tora amateka abo konyo ndinje tupagana ngo itu turiyo kusinza basaba abantu bakama tukwate ibiro by'abantu Bamumbaramaji batugambira bimwe habiri bari kuganyirwamo babano baramaga kuzana mugongo buricho tubentuzana mugongo konka bwacho kirwire ekiresere obuzuki katuzi barakora amagana mugongo mbwe no buturi hatu bwo mushara yo kunjara kweshengereza rutwe n'amasuko ngo cyo kirwira nkija kubaho abukati no kwicereza ngo kintu nkibaho kandi kija kige kibi kandi cupaho itokora amaga kwitu ntusima imirundo mingi ubwo murundo gunaza muno gwa munana konke bigenderwa byanje byona nindeba mbigende kaje tamani ganje tubwenge bwanje twoyimisiza muhanda konka no kwereza range kitinwa abandi n'umwana wanje amazire imyaka 10 rushasha kunara amajiro mwana wanje yakira mwe ntaginjanti nindekwa garka yo nkaza kusima borhanga twabe twatebekana isorugendo rwitu ati yanko kwize ndwara ya Ebola bakatwemereza kuba twemerize kunga nko kumoko kuba wayetebekana sizo rugendo twamanya ngo sara yito mukama yacurira kujango tutakijire na mugongo yenyine katukore na mugongo yo kwetorora kuno yabushenyi turge kitabi tuzebushenyi twishaka tugatike kitabi tuchirize ekiteka teko kito kitwabire twigire omukira turkwetebekana sisi abajuruzi nibijukwa buri mwaka umurina mugongo Kampala bari kwijuka cyorecho kabaka mwanga yitiremu abajuruzi 22 ebiro bishatu byo kwa mukaga rukumurunana kinana na mukaga abandi babiri bakitirwa mu North bona bakaba bari 24 ahabwe dini y'abakaturiki gasha kwa Ben Muhozi Omugandi amakuru ebyo kwerinda ekirure cha Ebola home district ya Tsoro nukweyongera kuterwamo amani abana barukurugaho muri Democratic Republic of Congo tubari kwikirizwa kutrekanza okutaho mu Uganda okwega ahabwa tame ya kabiri Okurejera hari Henry Nsaba mukuru w'ishomero ry'abunagana Muslim Primary School ahamwata n'ugwa Uganda na DRC abejigana Bernabana nubo batwire bari kushomero mu ishomereri omukibina cya Mushanju kandi aba DRC harimo 12 bona tibikirizibwe kumuruka ahabwa tamu ya kabiri Nagerangwa habwa iboro kutera DRC abo bushoborozi bakabazibero butagaruka kushomero mu Uganda okusyobwe iborera hweyo so they just remain there so we know how the children from Uganda yes within our country here around this place Nagerango ahishomera aha niberinda munonge ndwarezi kandi nabatano mu nkoreberagiro ebyo kurwanisa Ebola those from Congo are 124 others are from Uganda. And when they come, when they don't come, they wash their hands there. They wash their hands and also have this sanitizer, which we use when we are just washing our hands, so to prevent this Ebola virus from attacking us.
iri zuba na nakatara kabunagana maketa karukubaho uburasande tukakora bwanyuma yabo bushoborozo kwemereza ubutare bwona aha mwatano gwa Uganda na DRC. Yeremiya Kajiraneza kansara wabunagana nagira ngo ibyo kurya na n'ibimotoka bihango nibyo bero kwambuka nk'uko government erukuragira konke binte bice aha boda abashubuzi nabita aha magara ga Uganda gabisyo munoma nzirandi dera ba DRC bije babyakira batyo sente bazohereza ha mobile money. Imodoka zikirijwe ahangaha neziri kujana imisi gusa nta modoka ntoya zigenda. Rero tutuntu nkuko tubona ahangaha ntabwo tuva kure, tuva ahangaha bunagana yo hepfo ya Uganda bakoresha agasimu batere ngwiya wakaduka gahereza wakagare kaza gaterera aho ngaho maze nuko ibisigaye bifashe ku mashiringi nangiki muri iki gihe haje iterambere. RDC Waxoro Haji Badru Sebyara yahamyebi kandi yagira ngo nabagezaho kumanyisa abantu abari mu DRC okuba barekire kutaha mu Uganda okusyobo iborera hweyo. To ensure that as Kisoro people, everybody should be aware that we have to fight this disease called Ebola, which is coming from across. Secondly, our border are yet to be opened because we closed them. The marketplaces at the borders are still closed. The major challenge we are having, which we realized in our meeting, were the porous areas, which porous areas usually our neighbors take advantage by, using them at night. So what we resolved as security is to beef up the security personnel and also avail them some motorcycles to help to be moving around those areas, and also to have snap roadblocks inside here Kisoro and even outside in our neighboring district Rwanda. Nagira ngo abarukugezaho kurabo muri zapanya abebyo kwirinda bariyo bagezaho okubagaruza yuwabo mu Kongo. We are not allowing the Congolese coming here as of now. And those who just pass through the border, the porous borders, like it happened the other day, we have to force them back. It's not good, but we have to protect Uganda. Amakuru agagasha kwa keta tuzarirwe. Webareke tatuzarirwe home district ya Kisoro. Abyo kwerinda hirwaro heriachegegwa General Hospital mu district ya Chegegwa bakwata omushijo rukutekatekwa ho kubatwire naiba amasomo n'ebintu ebyabaruire hamwe n'abashaho. Abarwire bamaziro gwire bwinji nibatako obushuma kandi obutwire bukwasire mshete ahirwaro niryo rumwe. Owakwatwa yatugira ngo na Andrew Mugisha okurwa muri town council ya Hapuyo omoro district ya Chegegwa okwatwa kogo kwijaho bwanyuma yo kwibesa umuyo mushaho dero kamera zirwaro zikamukwata kandi kuyabagarukiro mu irwaro niryo rumwe abibyo kwerinda no kumureba batyo bakamumanya bakwitana bakwitana ize Andrew over hapo ingese mojiboti abaturiye mbateganisi rwaro gitu rya Chegegwa General Hospital nabatangirira abarwire barwire batayira ba staff nibiba amasimu ubushobo bw'abakazi bwo mu ngaro abarwire bifite bakiryamaje mu hodi zabo bitari izoba nisima security team yanjye y'irwaro. Morris Mugisha orukure byo kwirinda hirwa redi nagira ngo bashize imishangwe 15 y'amasomo agarukubura abaguru bagaboye omushijo twagamba nawe yiceza ngo esima akagitwara ugatwambuza heri we natugamba ngo akagiguza ba scrap wite simunse emitwaro nkankaga tukagiteka ukagihereza ba scrap ubwo mushija nanyeke nyine ngana mbugine yamara kwibese mu rwire nayiruka narwo mu irwaro bituke kire cyo botamanya yiruka yatusiga yahwero mu bicori ifuko y'irwaro ati ahinkugambera hatera izoba ayirwaraha amasimu g'abarwire agesimu ninke simu ya 15
asimeze bakwiba abo kuba abandi abashaho ba clinic officers ba nurses amasimu gabo gatubire nigabura nikigambwa ngo ogatwire na ija hirwaro arkwetwara mu kuba mushaho ubundi arkwetwara mu kuba murwire mbene sande hwire nabwe bakakwata umusigazo wabira ibire kitimba cyo rugo rwirwaro so ninterera community umuntu wena ari kutekereza unaza guza munaija cegegwa General Hospital kwiba akomeri izoba arekeraho agwa turi yarati kandi nzamza muntu bakwata oine kora ikayirwaro oine kumekinga shwango bintu biwisha nabyo nkabaga amasimu oine kumekinga shwa bintu byawabirinda owakwatwa yatwarwa ha polisi yacegegwa obwo kuchondoza kuri kugendo misho amakuru agagasha kwa Philip Murangira webare Philip Murangira reka tumire ntugaruka nagarukorata Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. At Fins Medical University, we offer online postgraduate diploma in medical education, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, MDCHB, Bachelor of Pharmacy, Bachelor of Medical Laboratory Technology, among others, Diploma in Clinical Medicine and Community Health, Diploma in Medical Laboratory Technology, among others, and certificate programs. Fins Medical University, a chartered medical university in East Africa and is located in Fort Portal. Apply now for the March or July-August intakes. Visit our offices or apply online on our website or contact us for details. Fins Medical University, saving lives, our passion. Tandika izuba ryawe na ABC Dent Nourish Fresh Up Fluoride Toothpaste ogira kasheko izuba ryona ombazgwa meino ogwatongozibwe hamtindo gwensiona kandi gukahangura umudali gwa People's Choice and East Africa Award nigukuma kaho komukanwa karunji gweza meino kwiteshikoko cyo meino kandi gukazibero kurwara kozesa ABC Dent Nourish Fresh Up omubirengo bitari bimwe na bimwe ebirimo white gel, herbal mint gel hamwe na red gel buri ka box ka ABC Dent Nourish Fresh Up no shanga mu brush ya meno eyabsha gushanje umaduka gona mwihanga na burengero izoba bwa Africa tunga ABC Dent Nourish Fresh Up habwa kasheko akakusingayo. Manager ogito wagito ko kama tumuchidara kabataka jiremu MC takiziri DJ achumuna na wearinge byoma tugumiseze shanki ibiri bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunyumba na wampesi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nikorera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje Skylight Hotel eresra uhereza bwo muremba muri Mbarara City ahibaru kwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchamo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha beinunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba
Skylight Hotel Rukunjiri ebirukiraho tera notu mushanju mwenda 18 58 38 ninga notu mushanju notu mukaga 36 Are you passionate about farming? Do you want to turn your land into a successful and profitable venture? Then your journey begins at Chitagata Farm Institute. At Chitagata Farm Institute, we offer practical, hands-on training in modern agriculture. You will learn real farming skills through activities like fishing, cattle keeping, goat and sheep rearing, piggery, beekeeping or apiary, among others. We also train you in crop production such as banana growing, vegetable farming and coffee farming, as well as urban farming for those with small spaces. You will gain knowledge in agro-processing, helping you add value to your farm products and increase your income. We are welcoming students for the 2026 intake and registration is ongoing. For more information, please call us on 0772 247488. Ebyo kwemeka byanjala koroba kankwa anjulire ankole Crazy Limited abara kubumbira byo kwembekesa nkamategura amatafari n'ebindi bingi kandi byo mutindo gwahigu nkamangalole tiles Portuguese tiles na flat top agemigongo lero bakwinira amatafari ga buli mulingo nka fire bricks max pans interlocking bricks otebwe partitioning blocks obumoli buro bwabuzire bwena babwine nka Z-Vent Torino Venezia na Sisa bakwine na Pompeii Malta double Pompeii mwena bombe china ba engineers na contractors mwena ankole Crazy baborobezaho byona barabibumbira muri mbarara omwibumbe rishugeine barakoza technology rispiria echora byombe chesi changale nka bendera ya Uganda bashangali mayiro 8 mbarara kabale road esimu noti mushanje 2 ananina 15 chenda na mukaga ankole Crazy Limited tugende twombeke Onashikampanya zo kutwara abantu aheru zirinka hikanara gachaina we yabatandati ne agandi mu oriyo pronto kogumire nishabo nyambe nyene chene maweki nyenda kukitwara aheru banje ngo hari abantu arekeraho abo kutwara abantu ahera bese gwamba beta bahezi recruitment expert re bararia Amazon building mwijemba tutware bito nyeri ontware ahori kwenda itwe aba Haze recruitment expert nutuzaguza myaka 10 ombuhereza ubwo kutwara abantu aheru erabambara nshangwa Amazon building not mushanjina not emwe not office zitwe za Kampala nshangwa rubo opposite na Quarte supermarket esomu not mushanju ine mirundena itane mirundena ninga not mushanjina not emwe 235 mukaga Haze recruitment expert go Haze go better kashati wagendo nkazoro mfarati murunji kanda gworobi roseful nikangara konko byamashemera nogwa mutindo roseful isi yokushemera kwanje okoraraje nukureto kuhangara no kutekatekaje umugongo takubiyamaje no imukora ukushasha hindure mbyamire yawe no farati gwa roseful nugwo farati gwa family buri muringo gwona ogo farati guruho ndahati nyenchakare nebire byombisho roseful isi yokushemera kwanje roseful isi yebiroto birungi umukoro utaliko kofi kombucha bareno umukoro wawe nabagambi mbaganga tiriko kofi kombucha nga tuli Buganda kombucha abantu baje kujja na mugamba omuwara nga Buganda kombucha gana abantu kumbaga aba Buganda kombucha muleta wano kofi kombucha na Buganda kombucha mbaga bagituziriride bagambe kumbaga tukuli bantu Buganda kofi kombucha Buganda kombucha garwa sinjiru kumiroka ne Buganda coffee na yali kurukumiroka Buganda kombucha Kurukayo mukahumura Buganda makuru ishenjero ryihangari yahendera okushwijuma ba minister bandana nomwe okwisyombaro gwa ba minister 92 bamwe mbashijumwa herizo ban first prime minister Rebecca aritwara kadaga kanajirangu na isha kurwana kurebeka ngo East Africa bakorese sente zumwe kandwe minister Muyingo yashaba amashomero okurwanisa uburire bwa Ebola
Erizoba nubwo akakiiko ka Parliament aka Appointments Committee akarikwebemberwa Speaker w'ishengero Jacob Oboth hamwe n'omuhwezi we Thomas Tayebwa kahendera okushwijima ba minisita n'omwe wagitaho n'abandi n'omwe abakozerwe hizobe ryanyemwe bazyo bona kuba ba minisita 82. Omulimo gwaffe tugumaze ku bantu 82 twansosedemu 8 ne tubakiriza ne tusanga nga bari fit oba bayitamu ne tubayisamu. Then omu twasanzeemu obuzibu naye nga sibyakwogera amanya wano ensonga zaffe tugenda kuziteeka mu kiwandiiko kyaffe kyetugenda kuwa omukulembeze w'eggwanga. Omuri abo mubashwijimwe Erizoba harimo First Deputy Prime Minister Honorable Twara Kadaga owagira ngo akakiiko kamutwariza kurungi kandi naija gumizamu kureba ngo amahanga ga East Africa gakozesa sente zimwe. Kakati Minister wa East Africa tulina endagaano gyetambulirako eriko amasiga 4 kakati amasiga 2 ya Custom Union Market gatambula dda ne esiga erya Monetary Union esete zawo mwezi ezomunana ne esiga eryokugata ensi zaffe tebinatandika ne kakati omwaka guno President Museveni mukulu wa summit kiba kirungi singa tusobola okufuna nga ali mu ntebe ekyo nakyo nekiba wakati. Twagambaho n'abandi ba minisita abarimu Pasis Namuganza, David Bahati, Honorable Hanifa Kawoya abahamya ko nibayija gumizamu nibakora kurungi nk'uko batwire nibatwaza kandi n'abandi abarimu Honorable Chrysostom Muyingo yashaba amashomero okwerinda oburwire bwa Ebola. Omuihango ebyitu ya Uganda abantu bingi tibaineho kurara abawine abakukira bingi tibakurara ki amaju tigombekere okusinzira mutindo kandi n'ekindi twine amaju agakutweta institutional housing enjunke ya Prime Minister teruho enjunke ya Speaker wa Parliament nawe teruho amakago na deputy we enjunke ya Principal Judge teruho ya Chief Justice ruho konka ekuzire munonga. Tulena ngutugumize mu turombeka industrial parks kugira ngo tukora amakolero hona ayi turabe turaza mu Kigezi haliyo factory yo Bubale ayi tulena ngutujombeke twine factories nyingi munonga ezituraze kuba turakora kugira ngo tuhereza abana bite mirimo kuhereza mu Constituent Assembly nkahereza mu Parliament nkahereza mu Pan African Parliament nkahereza mu Ministry eya ebyoburamu tokureba ngo nyine kinkugeita hihanga echa kabiri President okunyesiga akagira tomcharo anifa abenji ni bamanyanka munyanyazi akozire mirimo mironje kandi nicyenda banahereza twafulumiza sachula erambika bikibyo ino kola sengo mufuno kesi ya Ebola ekisoka njagala abana bagende ku masomero atera basome nese ngabera walwadde to reporting ku health facilities eziri mu kitundu kyaffe mugoberere amateeka go tuzisa guidelines twawadde okulaba nti wabera okunaba mu ngalo waberawo obutakwatagana nsusu. Question ya minimum wage tushemerere kugidiscussingaho na mindsets ibiri eyokubanza ngu tuina abantu benji abatakagizire ki mirimo so wagira ngo omuntu oteho minimum wage kumanyisa abantu bona abarukora akasente kake nabasa kubingo omurimo abo kuba wasetinga ki minimum wage iremerwe nibizoka kubihago kuba abantu tulekera obujunanizibwa bwaitu nosanga omuntu ayine enjuye ejundire mutawuni tagitaho na karangi ondi neje nayombeka mu road reserve ondi so tawuni trading centers na municipalities are really becoming too disorganized. Ebizibu nimanya ibiri konke ebizibu nebya abantu
nebyo abakozi ikikuza gukora no kureba professionals au bwenu bashashurwaje bashashurwaje ba training rweje so icyo kizibu cya consular services niza kukikora erimu ku bago lyendowozako ne bannange komiti eno erekerawo okutuula mu kasirise amawanga amalala gakikola nga kiri mu lwatu kye tuyita public participation so kati nze ebbago lyendowoozaako public participation act nga bannansi bawa endowooza zaabwe nti ne bwebeera budget nga basobola okuwandika ne bagamba ffe bwe tutyo bwe tusuubira ssente zisinga ziteekebwe wano ne wano ne wano bo ba minisita ababiri barya bo kushwijumwa bitu bashwijumwa ahabwo kugira ngo bino butuze bw'amahanga garengera harya abiri we Robert Rwakandare yashaba ba minisita abaronzerwe okufayo kukorera abanya-Uganda mbweni mbashaba nimbeshengereza okurwana singuzo n'ikintu kikuru tukwatanise twena nga timu ihangari turigendo mu konge kikuru no kurengwa manyisa abantu manifesto ya NRM akakiiko aka nikija kuhereza ebyo byona ebiba basize kucondoza omukushwijuma ba minisita aba rero na bwanyuma amazina nibija gahereza mukuru w'ihanga areba barabiremo babase kwija kurahizibwa gasha kwa Jimmy Muhumuza omuri Kampala webare Jimmy Muhumuza abazire bashabwe kutamamano mbyobwetese kureba ngo abana babo bayonjerayo mu matendekero agahiguru ebi nebindi bugambirwa mu nyishenjero ahabwa district ya Kitagwenda obwabire nabugana habeji obwene kigenderwa cyo kubashenda ngo bagume bonjere ahamshomo yabo abazire okushabwa ngo bagume bongera abana babo bashomo mu matendekero agahiguru nikijaho mu bwiro bw'abazire bamwe abari kushomesa abana bakatwaririza bakabahereza siniya ya kana batyo bakabarekeraho shanjire ngo abazire bingi binena kuno busasi kushanga omuzire ayine abana konka fizi ne muteganisi Noshango muzire nagira ati nyonkore ki omwana wanje nanye kuzayishomera kashoma nk'abandi aza mu university ashanga ni miliyoni 2 ni miliyoni 3 semester nemwe necweka semester hata jati mwenu byono bubyaremerere ko mwana shitame aze gukora ibindi aba babire baryo mu rukiko rwetabirwemo abazire abeji hamwe n'abahango kurwo mu matendekero agahiguru ubwo abazire borekere ngwe kiri kubateganisa nibura rya fizi ndobwire buringwa abana tubasomesa bamare yakana abana tubasomesa bamare ya mukaga tutekaho ezo kubiyongera ikikora kiziba tonkanyo we kinabanza kusima nasima umukuru Robert Mugabe usanga nareba abana nareba gwavo butuyine na leta aba university kugira ngo batusare haka sente abana bitu basome abinja baziri murebera kugira ngo mwana yaza gusoma mwe tureba inyuma ya klasi omwana natunzira bintu binjo omuzire ningiyo mwana cyo kubota kureba okurugera mu nyishengero we cyangeki nagera ngo bwa hatariyo nakora no bucwe kihembe okukwatera aho abeji obwo ari kukoregana n'amatendekero agahiguru okubasa kukwatera aho abeji okushomera sente zibaru kubasa nuteko kwehayo ukajirotire kambuza akunyine nekankwato kunoko mwana shome nyesa yeka yanje naye kire kitinisa naye rebekeje nayo bundi ebase konka wareto ko mugisha tereza basare ni tuhamya ngo twena nituza kushoma kandi ni shaba mukama ngakuma kwase enteka tekeji neza kuyamba abana bari kurengigana nkaga aba district ya Kamwenje tina masiko kugera kwiza program y'iki kwegera yo tumaje kandi successful abamwe rero witweso tumusibanga none byatkorire teka mu byaro bona abashimira baje kwega gasha kwa Ansona Twine ekitongole kiri kujunanizibwa okugaba endangamuntu mu ihanga ecanire rizoba kyatongozaho ehoro y'okugaba endangamuntu bari kuzigabira omu byanga nk'omuringo gumwe ogw'okusyahiha obuheereza omu bantu ehoro egyo omu ruburengero rizoba yatandikire muri Kinoni district omu Rwampara
okutana honka burijo aho abanya-Uganda babire bine kutambura ingendo ningwa okuzaha ofisi za NERA kwehandikisa busya no kwakira endangamuntu ensya ate ekitongore kya NERA kyatandika ehururu y'okutwara obuheereza omu bantu okubashanga omu byanga byabo ngo babaase kutunga obuheereza burungi aho muri Ankore ehururu egi yatongorezebwa muri kinono Rwampara aha mukoro gwahikwaho RDC Harriet Nakamya owashaba abantu okwetaba mu program za gavumenti okutunga obuheereza burungi. Twine endagamuzi nyingi mu Rwampara zikurenga 3,450 ezitukugaba eri izooba turimu tuzigabira aha ofisi ya RDC yo muri Kindoni haza abantu bingi batakihire yo nicyo kiteremo gumuranga tukajya ngo turga ofisi zite zitwireho kabantu myanga byabo bafune ndangamuntezi eri izooba twatangikira ofisi egi nza kuba turuho obwahati na nyichake na kushyirwa kana abantu nibarimo kutunga ndangamuntu zabo uruko babiri nibazima sente nizirema kugenda kwakira ndangamuntu zabo mutukuruga haze nyihanga owamwiza aze haze nyihanga pera offices are aruge bugambaze aze nyihanga kibere kiri so costly but hati yekichaza kumba munonga kandi itwenga barwampara tutine national IDs nyingi tabakazigabire nyingi wazo omugezi yo nyingi batatanika program yo kuza hihi n'abantu biza kuja ba speaking. We Osborne Mushabe omugambirizi w'ekitongore kya NERA yahabura abanya-Uganda obutiikyereza barukukozesa oburubwenguzi okubiihaho sente okubasikaho obuheereza obu ngo ahabwe okuba n'obwabusha. Tugeta road show issuance exercise program egi n'ihanga lyona ngo tugikora mu bicweka bitara bimwe na bimwe mbwene rizo twatandika omurinkore ntuya mu districts zitarukushana tuba no twakora izo tuyo mu Rwampara kandi ncyakare tuzabushenyi tuzazametoma mbara site na handi kongo mu Rwampara izoba twatandikira Kinoni kandi ntugezeho kugira ngo buri muntu abase kutunga endangamuntu kuyaho ntushaba ngo abantu abanya-Uganda beyongere ku reportinga corruption ninga barike kubiyaho sente endangamuntu nezabusha. Abatura abatunga obuheereza basima gavumenti ahabwo kugira ngo nyingi ha program za gavumenti zibire nizibarabaho kandi ngo bamwe batunga no kurabanisibwamo bitu n'abandi abahika omu mwanya ogwo bamwe bayoreka kwetombwita ahabwo butatunga ndangamuntu zabera izooba. Nije bangira ngo yanjye tekizere kandi ndangamuntu ejo nabaningiye ndabwo kuba nenyamba nkitwe nk'abakazi wanoza nko mwirwariro maybe wabanoza kuzara n'ebindi nkebyo kurunija ngo yanjye ngutekizere kunga kanagira owito mu cyaro naze yemirundi 3 ugwakana ngutekizere mwe kuntungire message nanye namasuko bwo kugira ngo ndangamuntu yanjye ningiranye ningishanga mwe nabo kubantu mu computer bagira ngutekizere getting kusimira government na NERA ahabwe ndangamuntu zito baziresura mbwire kandi baziresura mbwire nuko batine ndangamuntu hatari ne cyakwegasara nanye nayihandikisa nk'abandi naza nyihanga bajanga utekashohuye kumbe ngewe bansindikira message ngo za district yawe Rwampara nije kuna nahikaho bajanga nabwete kizere konke byarahanga ngakayomba buza bajanga bagakana ari papa rajanga utegereza mwe kunanjyaho nazibone ndangamuntu. Program eje yo kugaba endangamuntu neza kugumizamo omu district ezinde za Ankore aho nyencyakare NERA neija kugitwara omu district ya Bushenyi kandi orwakana nibija kusiba omu Mitoma okusika obw'abantu b'obutosha bona baratunga obuheereza bwa hihi. Ndi Edwin Ram ahabwa TV West agacencwire. Babare Edwin Ram reka tumereho tucinaganda amakuru agacencwire iwe guma TV West. Omara kono kagomba ogukuta
tebekanisibwe ba Swift Initiatives Limited omuchayi kache kambarara ufutandika niburu 26 ebyo kwezi kwa mukaga okwisebura 5 ebyo kwezi kwa mushanju omwakogo aha main gate ne 12 zonka no kulebenya mishwa ne 12 zonka abana b'amashomero aha main gate eshiringira 10 kandi kulebenya mishwa nazo ni 10 zonka mungena b'amakorera amahango hamwe n'amace abaza banks telecom companies za companies zikora byo kunywa abahinja abatunyi n'abarisa abari kora byo mikono abari kushubura imyenda enkeito abamabara n'amahotel n'abari kosa za mucomo amashomero n'amatendekero mwena ni mwetwa nije murebe nyamishwa engabia embarasi uruziramire ubunyankogote maya ugonya nenjeya babuniga abana mwarya face painting swimming pool y'abana bouncing castles rero sakasinse y'umurembe egali yo mweka y'abana uri kwenda kubukinga akasimu note mushanju 2 anana mukaga kinana na mukaga And that's it for today. Till the next episode. Omuliro nguwulira mulingo mutima kukankana like drums. Kalakata, kalakata, enendungu eyakusabula. Mikono free of fire, free of fire, free of fire. All right, listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. Colgate Charcoal Gentle Clean cleans and polishes teeth for a whiter smile and a naturally fresh and clean mouth. Choose natural. Choose Colgate Charcoal. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange kumulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Kuruka yumka humra mjwechero wa President Abwambara District aragire contractor okugarukamo okombe kaje oburaro bw'abashomesa hari Rugara Primary School mu Kashari shanjirwe ngu contractor tarakora tirengende roza contractor ibamuhire. Bwanyuma ya RDC nuwagira Nicholas n'abebembezi ba district ya Mbarara okurambura umurumo gokombe ko buraro bw'abashomesa aha Rugara Primary School bashangire ngo mwabintu bijinjirire kandi ngo contractor tarakozere baragine bari kumuhomurumo. Engineer kawo uko umuntu mutamushashire sente CFO nyoni za batongo ya ukonyo quotation yanjye utakafa yo quote tunafa yo quote bindere pass obayiwa contractor you got quote otara disi yagira ngo ebitu bagarike RDC nagira ngo utari umuntu okuzanisa sente za government omubwiro obu imaba mu bure mbaga barebeda hati wali RDC aje kuronkinga ki bibi naraje aje kumontaringa ki no bibi yagenze tukubireba cyambona eri akwende ni data set atoro muri uko kwezi kuri imeze nkamukanga no jumarayo tino montarize kushashura utakakozera ibintu birunja kawo natakizira uba kumariyo kwezi ubona kwezi isente nazajya nazikora ki nzigaruka tuzugaruka ugenda utebekanise bakore kintu ibyo kugira ngo nukunde tebiri kumitingo baza kwija ibiri kumbuza ko babitaka wiri bagenda batereze ibintu birahwe izategerezo bazitereze umushono bakitereze
urugikuriya Rwanda yomba umutenyeshura kujya tubantayira kundatine wakozereki umutayira nabwanyuma RDC yaragira mukuru w'abakozi bw'Ambarara district obutiza kushashura contractor wa company ya Fixwood Sentence Gireyo yabataka kozereje mu rumogo bamuhire onka twarize mu contractor rwatwendekere ibintu washanga akakora ki shadow work tuyije minundi eshatu atakurebuka warebe nyiji mwazireba tizi shadow work wareba tayirizi shadow work kozi twakwa miliyoni 900 ushobora tukora mu mugokozi gugwene ariko tukatugira ngo okusinga bagwire ubusha kumanene pasenti 95 ari mu school A bamuto mu school B bamuto interviewing exam shi hatari mu tubazo kula basi yabagize bata abagwire so ni ndekateka ngona no ukuzokeze nake muga mu project ya ka pasenti 95 nabona ba atakozireki kugira kumanura ibintu gwire ngasengera bagwire kandi we contractor wa Fixwood Limited nawe yine byatugambiri kandi cyane barayo kandi ngo kiriho ntukora good enough over bad enough yije atakahereza nawe cyo ubimwe yayo nagamba tukahereza kandi tujyo nteza so kuturaheze futi tuza kujana ingo tuza kwandika twaheza twani ingo yana yenda najana garaka na harambura na rero abebembeze basimire TV West ahabwo mu rumo guyakoze rumwako gwahwire gwanyuma yo kikayishomereri ekoreka makuru goboraro bw'abashomesa obwabire buryo mu mberambi ekimukiza bebembezi okombekera ishomerero buraro nambwe muri project y'ikuija kikaretwa aba TV West kubizera bare bikizo bakiri aha bacu reporting cyatuma cyamano wabira ruho yijangambira twandike bara batwa akasenta kandi sima TV West abo murumo murunzi wese tukorire yesire project yo kombekera begesa nde Evans Tarema ahabwa TV West agacencwire webere Evans Taremwa sente zirkwesha mbomar billion 3 nizo zuru kubarwamo omotoka za government zabebembezi bavurizo mugasho ahabwo kuzikwatijaga emotoke ziri kubarirwa mu biliyoni 3 nizo zitura zibanda mambuga ya district na town council ya Rigantonde ezizingamize no gukora imirimo ya government. Those department vehicles, education, ya health, ya muzitabula. Because chairman, I do believe that the district bakugulire moto. What happened? These people motoka vertical solving egwechigo ne babula repair ngagenda encroaching ku education. Wamale education ngagenda ku ya works. Wamale ya works ngagenda ku ya health. What happens? You are crippling the services to be monitored, and that leads to the poor performance of the district. Emotoka ziri kurenga 10 za departments zitari zimwe na zimwe za pichipichi hamwe na za karachita zenguto zikamera mu mwata kandi nezindi nizarukwa membeba kabirani oberanga motoka jigayalide nebange efudde kiyingire kungoche kahindo tafire mu statutory instrument number 7 ndoze ya kumwenda ya billion za billion musanga ekyo kyogera kyo omuntu yena naleteranga government loss naberanga nga jagitukizo kisasula yenga ye kati motoka zizo abushoze motoka kati weziri ekyo kyenjagala okutuwa kubagamba njagala kugenda kubagamba kole board of survey simanyi abantu board of survey bagikoze obate banagikola njagala bakole board of survey amangu ddala ezo motoka tuzijju. If we find people divided in Riantonde, we will know that it is leadership that has caused this. If we find the services are not effective on the ground, we will know that it is the leadership of Riantonde that has failed this. If we find people are killing each other, we will know that it is leadership. Akusibira bebembeza bakuru no kwakira abasyo mu butongore abana bahigwe nkwatanisa nungi omukushuganisa obuhereza bange nganye bikolebwa bibadde bijja bikolebwa olwa team ezibaddeko, but this time we are going to use a different team no sleep je tuli team no sleep tuzakuza muna nama district twarga district tuzakuza sub county
Chachimwe RC1 so that it's a well constituted government. Obuhereza bugende omisha. Ekimanza ngwazi ya government fully formed. Ekintu ekituruhati niki service delivery. Omuganda makuru abebembezo korwa mu factory y'ebitoke ya Nyaruzinga barangirire ku president Yoweri Kaguta Museveni no warukuza kwebembero kwiruka empaka z'ebyaro eziyoni zitebenkanisibwa mu Rushenyi ziri kutebenkanisibwa ba factory y'ebitoke ya PIBID ekwatanise na Uganda Olympics Committee. Empakezi zitebenkanisibwe kurundana sente zo kohereza timu ya Uganda y'eminyeto eri kuzo mu mpaka za Olympics omurden Senegal no kurwanisa okusinya mu bana bato na munongo mu Bushenyi. To raise critical nutritional support and awareness for vulnerable populations in our country, particularly children in the weaning phase. To secure this event, and we want to promise that we are going to secure this event and also to inform you that we are very committed to support you in ensuring that this project becomes successful, and more particular to this marathon run. We only pray for your good health as you continue on your agenda to transform this country. Empakezi niziza kubaho ebiro 20 kwa mukaga 2026 achayi cha district ya Bushenyi echayesirwe Mer Karoro Okrut Stadium. The people who run this will have two prize categories. One under 16 and one for any elders, especially farmers and any other persons. So here we will not entertain a lot of elite runners. Gasha kwa Sandeke William na Abraham Muganzi. Wabira kwatire ebendera kigombe cha Alliance for National Transformation Chete Ant retired Major General Mugisha Muntu atandikire huru yokushijuma ebyamuremisa Karuru akobwa president. Retired Major General Mugisha Muntu owabira kwatire kigombe cha Alliance for National Transformation ningash Ant omukaruru ko bwa president akabireho mu kwezi ko kubanza abugine habashuganisa be kigombe mu rubunyoro okushizuma hamwe no kwetegereza ebyaremise kigombe okusinguro bwa president. Training tugenda kugaruka mu training za training abona abarabiremo habite akitebe kito cha then tugenda hansi okuzimba okukiko abantu musanvu eminyeto musanvu abacyara mwenda abakakiko ka hagati hacharo hamuru ka gombora. It's a continuous process ejeno ne effort tekwa gumizamo abukuba ntombeke kibina echoroberera ekiterane cyabo cyabahwa Merini ya muhotero mu rurembo rwa Hoima aho Mugisha Muntu yashabira abantu kushagika impinduka abanyoro mutekwa kurugayo muhagira abantu abakora abatakutina aba bariyo mwena mukatu bategereze tuje turebe ahubwo biceke birimo bugiga nkubwa oil mwegendereze muno hata at least mwineyo oguru kuruga mpa Hoima wa NT Muna Ismail Kasuri ubwo nabasaga yaba government yanekeza mucyaruza gamba ningaki wona gamba akwitwe kibina ntwekereza mu kugambira abantu abariyo mwena katubategeze tuyitire kubaraga. Mugisha Muntu najarangwa abantu abarwo mu bicweke byino bwiga bwo mwitaka bashemeriro kwebwo mugabo aha sente zuru kutungwa. Ismail Kasure omunyishenjoro wenko wa Alliance for National Transformation yashaba abatungiro bahanguzi okubukozesa okutungire kigombo buhagizo mwako gwe 2031 nko twagambire tubirivingira muno twikiriza muno omukombeka abekulembezi tukwetaga tombeka abekulembezi twechimitirize tukole analysis turole ebyabayire mu 2026 elections nebiro hobwire buno na ekitukwetaga mu 2031 na hali tukwetaga ihangali yitugenda so nibyo bintu tukwechimitirizaho message yabo entanda yabo ekolekya politics enungi kwiha policy yogamba anti politics elimu yokujumangana eyokwiba eyokulwanira bikaro kyonkanti kitebe kya iziroho kuyamba ihangali libatira muramu mulungi kurura tibi yabayiriho kandi turakora tutakura ngo twagenda twasenzera hands ha ground twasomesa abantu ngo kujya kukasa tunagumu kaba singwire intebe zukiro wingize ubumbizi
tukugumya abanyayuganda ekitebe kyaitu kino ekitebe ky'abantu binemu kunihira ekitebe kikubaza amanani tusokugaba ekyotayini. Retired Major General Mugisha Muntu akatunga oburure emitwaro 5,276 obwakozere ebicweka 0 n'obutonyezo 5 hamwe na 3 aharigana gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto. Ntugaruka n'amakuru agebyemzano. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Hati mchara. Wanje mwami. Numanya abana nubagaruka ya ishomero kandi ibintu bikiri kubi. Aha washota kutwara icweka cha fiza ishomero rya junior rireza motoka tukazishashura bwanyuma. Mwami wanje abwa chita kushashura ntukozesa momo naho tukutungira umugisha gwo kwangura school fees zo mwaka gwona nebindi konkana bwono basa kushabaroni ya fizi obwe n'amashomero agacejumbira ndiga basa kwangura school van namazima singura school fees yo mwaka gona nebindi binji tunga binji ahabwa momo na vani yishomero ahabo kwejumbiramo no basa no kushabaroni eya school fees echawe nyiga star emwe mukagitano star munana noti hash ninga koresa momo app. Feathers sanitary pads with amana ABC Feathers sanitary pads tokujwara bukumi bwoka konkani zije hamwe no businje bwinji n'amantu go kunyunyuta hamwe nebishenje bine byo bukumi kandi n'amapapagazo ni maringwa agari kuretera okwekunda no businje izoba ryona nechiro quality pads affordable price. Pads zezi zikasimwa na awadiza bulenje bwizoba ya Afrika. Feathers pads niziretwa umusize nyinji ahari muwe mpango neza burijo kandi nizija na pantliners zabusha okuyamba umumbera zawe nkomukazi. ABC Feathers sanitary pads okoloba amani obusinje. Feathers sanitary pads obukumi bwo mutano umbwire bwo mutano. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. There's a new way to keep your breath fresh all day. Introducing Movit All Day Toothpaste, meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal. And the herbal delivers natural strength for healthy, confident smiles. Choose Movit All Day Toothpaste and enjoy freshness all day. Kuruka mukahuru mu makuru gebyemzano bwanyuma y'ishomeri ya Holistic Junior School kuruga mtoma kora kurunje mu mpaka za Chese za Uganda hamwe neza Africa ba KCB barjireyo okubakwatiraho aho babahire hebikozeso okongera kutungura omuzano ogu omerumtoma. Omukoro gwo kusimisha merere rya Holistic Junior School ahabwa gukora byemzano gubiro muri bitereko mu district ya Mitoma kandi gweteberwa abazire abebembezi hamwe n'abazani abaje kireti imwe jo mu mpaka zihanga ryona
eza Father Grimes Chess Schools Championship hamwe neza Africa Youth Chess Championship ezihereze kutebekanisa bwa Uganda omuri Entebbe. Essaawa zino ebyemizannyo ate bye biwagira abantu okusoma n'okuyitawo. Omuzannyo gwa chess guno bw'oba oguzannya omuyizi gumwanguyiza mu kusoma kwe kubanga gulimu byakubala. Era bw'onookigenderera abazannyi ba chess abasinga bakola nnyo emisomo egy'okubala, emisomo egya science. Nabo sponsoringa emizaano eki bantu nga batakamanyire emizaano n'ekintu kikuru ngira mwahurira omu kitogwe akaruga omu primary akaruga omu secondary konka nagira ngu sponsorships ahabwa emizaano kandi mwamuza ngu omwana yaza kumara senior 6 aza kuba nafuna sponsorships ezindi mpaka omukolo gwabonera kandi erizo asibirwa okuko ahabwa okukora kurungi aba KCB Bank babahire ebikozeso eby'omuzaano gwa chess hamwe n'ebindi bintu manye ebirungi ebigurimu na chances ez'omuzaano gw'omwana kwegyesa abaana emicwe kandi kuyamba n'abaana kukora gye omu kirasi mositire nk'omu nsonga za mathematics. Mukuru w'ishomereri Sereriano Turyatemba nagira ngo nibija gumiza mu kutungura omuzaano gwa chess muri burenge rw'izoba yona otireho no gumana bajwekera Uganda omu mpaka zitari zimwe na zimwe abazaana bajwekire gyo mu mpaka zitari zimwe na zimwe basimirwe ahabwo kukoraje kujwekera district ya Mitoma. Omuganda makuru g'ebyemizano harikuburayo ebiro bina empaka za Ankole Cup kutandika akashika karikwebembera tiime y'Ibanda district kariyo nikakora obucweka ihembe okukora entebeekanisa z'aha muheru okweteekateekera omuzaano gwabo gw'okubanza ahu barije kwiguraho na tiime y'Ibanda. Orukiiko rwa tiimu y'Ibanda district orwa tiimu y'omupiira gw'ebigyere rubiire rugenderire kukora entebeekanisa nungi kureeba kuba barabaase kutandika kurungi empaka za Ankole Cup ez'omu mwaka 2026. Orukiiko oru rwetabirwemu Honorable Jovrin Karisa, chairman w'empaka za Ankole Cup Osborne Mushabe, Honorable Peter Agaba, chairman w'akakiiko akarokukurra tiimu egi oyorekera okwehayo kwarikwija kushagika tiimu egi okuhika ha businguzi. Mwebiro mushanzu rwo turenge twiguraho campaign yitu tusakuba turi ya St. George's Kagongo otu abantu tera kazo ambwe n'abakazo himuri mwize mwesibiri ntesiba n'ibiri mwize mwesibiri 3 abo kubibanda already yabetebekanishije kubatera bana bona bari mu high moods vibe ero kandi tona no kusimba abantu mwena abasa kuteka makasente. Omurikiiko rubashohwize n'amazina g'abazaani ba tiimu erakozese otiriho n'akakiika k'eby'ekikugu kandi bashabira abantu okwongera kuherezayo sente ezirashagika emirimo ya tiimu egi. It's a unisex game. Na nitwe tumanya kutera omungaro tukahagira kakwate katapike pichi tukarara tukora ki tureba screen winatiya nandi bashaba buri omwabe ambassador tugende tugambirire kintu eki abakazo kubaraze kwija batatukiro bwingi and they are determined ukamane kumita no patron si because no happy about patron with chairman baba kushirake nyozo bon kambi akasi ko nunaleza sente zona ngaka forest isasu ate akasinja kuja ngo munyo waga bafuta yohoti no kumita zo kushashura eleki bana yimase no lezi tine mangaranga ne kapiteni wa na special age nawe naza kuzadaka neza waya twine tumusime fati na ragakigarama nazandi bana municipal kandi za waya twine iyali asimwe neza waya nazandi bana municipal na za visit acha site za Ibande kahereruka kukora kurunjo mu mpaka za Ankole Cup obwehiko mu final zo mwaka gw'2024 aho yasingirwe tiimu ya Rubirize yatwire ekikopo kandi omwaka ogwe ryo mu group emwe mu district ya Kiruhura hamwe na Kazo eyibari igureho nayo omuzano guraba ha Chai cha Kagongo.
webareho kuba murebe murunje w'amakuru agacenshiro wanagakusiyona abantu babazi Charity tuenda kubendeza kurara kurunje programs ezindi ziriyo nzija otakarga ha TV West. Eshaha zabisha tuzechiro na. When you don't use Momo, you get insulted by strangers. Save yourself from insults. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5K. That's the power of Momo. Bana Uganda mwenna mwebale kusima bachogela Hub Products olw'okufufuggaza endwadde z'ensusu zonna tonyereza bato n'abakulu era basimye empereza yaffe tuleese bipya ku katale. ABC Dent na Fresh Up nibikuhereza kawo karungi munonga yejumbira omubazi ogwa ABC Dent na Fresh Up dero oyiyonjera okusheka omu bantu otine kwetiina aha kasente kakye munonga. Okumbereba ne kukibaho oyine mbogoka naba mulungi ayibambe ne kolera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje. Program Okumbereba musibireje basebo nabanyabo n'abakikuru banje abakundeba ninyenda kubebaza ngo mwebare munonga kuguma n'umutureba mboye nembogo ekikozire hate embogo nico cyo kunywa ekitwine leba mbere naza kugira kakoro mbere na akabizinduka kamparo akabogo kanje omotoka mukira rukaya soda naboreke embogo ngo binonywaki mundeke nama munyobya mye nange nywe byanje norwecho mutanteganisa so nyine embogo yanje ninywa yes since nyine sponsorship yembogo gemwe next time niza kureta embogo ngumenje nywera basa pana mugira ngo ebingamba tinko bikora yes nyonka bajya ngo ninywa nembogo eje nyine kwosya ibatakatira mukacupa ejojo nzayo keberoto amperezo muchidomora chanje wahora narongo webale kachupa nsirinje 10 omukacheshe umuyangwe abantu za kubyamo tuyino kuyambana nyenda kubegise ekintu cyo kuyaga okuyaga okwetemu okuyaga tsente on million okuyaga tsente akatebe manda sirinje bishato mchara wanyetegereza yes akatebe sirinje bishato amize sirinje 10 nahora ezo tzaika bitano toine balance ya bitano hatko kuyaga sirinje 10 wahora no boy panisa katebe no boy guramizi no ba oyonga sirinje biru zo kutaha mutwe tenti deni sirinje bishatu nzobaza kutera hariya ekitoke no mucere nebihimba n'indongemo. You have covered yourself. So you otartina kwandika Geoffrey butume sirinje 10
was handing a romonto akana yage kumias ibiri eyaza nkomibiri bas iza ya ferwo mukazi abantu bajya ngo ntsa kumias no warakiriza yo kuyaje wo mu cyaro cyono akakayagirwa abantu rushanjo something akayagirwa abantu rushanjo ngo reka tumuhene enkumibiri do you know what it means enkumibiri aba chibare yabukanya wire buki so bakambareba ngo bamuhene ko bakamuhe kumyezi ibiri nabo cyo nayenda kugambara mkoraza harufu otakabura kuyaga handitsa kasente kako koine aba miliyoni barere aba mtwara tana barere iwe teka wetsente zawe ezoine konkazo mu records sedi zigaroko orfurkaro aba shuma bibe gari tana kibi gari tano bazana beje ngo mugar kinye chakano mukasheshe hine gari tunjire yomba kweto tumwesije Patrick oyizira tinyere karashayina na pakingarie gari naria nastama speech zone nasura atkinjire nazi krenje kuzakona kasi tumoje Patrick kota yajire ate atnoreba mbweniwe za police so ombantu batana akaya jiro muntu nuwe family ya compensate njire gari insia because the family was rich yaba jenda bamoja ogaruke twaza kugurira gari abapoto akaya jire nkomyas abakotu yajire obirgo muzichuta aba nibaba kweta ngo idol and disorderly imwe mbira arfani imwe mbire mwizira kwiba pichi mwizira hagari mwazitaho mwenda kwiba pichi soto twahurira bandi ababuzwe bintu nimwe still were the suspect kandi nito bibire kwera matu muzikire echikoreka ngo muzikire niki ekitabo cy'abazikinchichi otarekero umuntu rufu akorufu n'urubi kandi rugumire mukwe kubireba iwe nabireba okumbireba yaba ni ku kiburo oyine mbogoka ndaba mulungi ayibambe nekolera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje And that's it for today. Till the next episode. omuliro nguwulira mulimu mutima kukankana like drums kalakata kalakata enendongo eyakusabula mikono free of fire free of fire free of fire Alo mikwano gyange abagalwa nnyo mwenna bannayuganda njagala okubaaniriza mu lukuŋŋaana luno gaggadde olw'ensi yonna olukwata ku